mizo te kut pui ber le ngai hlut ber chapchar kut lom na chu mizoram hun chang chang aro pui takap man ani a ku thu pui tan zo nun semoi inrem siam nak ti man ani samagra shiksha hnuaia 4 grade group D omek za somli le pariat zinga advertisement chu alak pani chau an Supreme Court chuan India rampuma na thok mei chia le mei chazir lai ta na thlabi chol dil langen na chu voin khan a hnol sak US President Donald Trump chuan group of 7 G7 chhuai tu te virtual meeting a Iran chu ain pedon ta ti in access chuan voin khan tar lang Runmawi TV clear tu te Anggu Ralte kani a aizol changin mizo te kut pui ber le ngai hlut ber Chapchar Kut sang ni som thile paruk chibai kan bu ka chu tu na Chanchinthar kim chang zo kin ilo thlir chhun zo mang mizo te kut pui ber le ngai hlut ber Chapchar Kut lom na aizol amwala manani a ko thu pui ta an zo nun zemo in rem na ti manani Chapchar Kut lom na pui ber aizol amwala hian kut ngai hlulom tura kal mi pui po an chan hem le a kut pa chief minister pulal do ma chon he hun mang tura kal zong te chu Chapchar Kut chibai bukin abik takin namdang he kut mang tura local te chunga lom thu soya Chapchar Kut chu kan pi le puten eizon bul an chan na an kum thar in chan na ani ati a ama changin kut sa te zongin chung tenin sa me an tuma heminia hian in hau an oi ngai lo ati a chutiang chu pi le pu te lo man thin dan ani awangin kumin Chapchar Kut thu puye tan zonun zemoi in rem na ti an thlang chu kan pi le pu te lo man thin dan nen ain mel hle ati Chapchar Kut chimtu zinga namdang an chanem hle ni in kan correspondent chuan a soya thenkhat Chapchar Kut la shelo te point an lom hle a kumdanga an chian te shwaya local le ngei an tum thu an soi ni ati Chapchar Kut sang ni som hile peruklom na pui bera hian cherokan pui wai me branch sum khwale pasari atangin cherokan pui buzale pasari nei ni a hei baka hian kut pualin avoi khatnan chief minister choi moina no pui mi panga lemziak thiam lal hming moi auto rickshaw driver rin Henry lal hming muana nung chahum haltu pu VL bela entrepreneur ho tling John rin chana Jahau no pangzai thiam Esther namte te hena hlan ani a hladau cham cherokan pui ponto lengkhom zai parlam pipu zai lemchan thakau mizonin chu malzai pipu zai zawai zai lera zai khwalam te le mizo nam thuam le mizo infiam na te entir ani Art and Culture Minister Pusil soivugan Chapchar Kut chu kumtin march se top ni masaber dot tua man chin tura ruwa man ani thu asoya mizo de zinga kut chuan ombera Chapchar Kut mangwara ngai hlu zwal zel turin mi puite acha voin aizola Chapchar Kut lomna ku thlengtu Art and Culture Minister Pusil soivunga chuan mizo te kungkut ngai san le ro pui ber Chapchar Kut lo thleng le ta chu lom omati thu soin Chapchar Kut lom chan le man ani chan ber kun thok tu zong te le Kut mang tu zong te chibai bukin kartir tho chani zing kara Chapchar Kut tlan mangin bulan chana handloom textiles and handicraft exhibition food processing and food court flower show living museum painting exhibition le Chapchar Kut film show in an chunzama mi pui le khwal sinten an hlut hle ani ti an mu chu masona lomom takani thu asoi Lasap General Retired Vijay Kumar Singh chuan mizo mi puite Chapchar Kut chibai bukin tlom ngai na mangin mani in phata bidang te chan puina nun naya in unaw na le in ngai tlom na nen kho sakho ni se ati ani longtlaya po vo in khan longtlai DC complex sa Chapchar Kut man ani a puke sabdanga home minister chu kut pa ni in pudani lerwat sanga longtlai DC chu kut thleng tu ani a Dr. Lorraine Lalpek liana chinza advisor to chief minister health longtlai SBL to MLA chu kut wap tu ani bok kut pa puke sabdanga chuan thu soin vo in Chapchar Kut hi hlimna ni ani a in pum khatna ni ani boka kan ham siap holan na le kan in hlan chhon na ni ani ati bok dil hlutak ani ati Chapchar Kut hi pipu ten an lo man chin har sanadang lam takin atlak buak ani lo chuan kumtin khelawa an man chin ani thla tu te chin chin Hlutna chang chiat hi Chanchinthar tem oni a pile pute sul nu le chin chin te hlutna chang chelo chu namral tur zia ani kumkal ta chung khan Mizoram hian tlo tu mi nuai ruk don lai kan neya hei hi kum masalama tlo tu kan nei le turuk don lai ne hetianga min tlo tu ten an ron mu du chu kan nam chin dan hlui le Chanchinthar ten an chom nun dan te hi ani lai nam hi nam zenei ho sapola soichin ani a Anton tur nga pol takan ni
tlang changa cheng ten khwa lam te chero te kan nei chewa kan ti dan sang set cheta chutinga chuan lai nam hian en ton ron a hlo viawni in cheidana puan thul khung nei that konga po en ton hlo tak nam an ne Mizoram politics a hian lai fa te hi mun sungnung lwa tu te zinga antel zela zirnala ma po lai fa te hi mun tam taka en ton tla kan ne ati hun liam ta ka han en kirila district council ro relangel het aum lei thei lo thin kha mi puiten kan tuar ni saklia lova Chanchinthar te politics khothlir shwai swal thei ani a mun danga mi te tan thil poi ani lova lai mi pui a mun ngak tu te tan hian apoi berani ati chuwangin kan politician ten Chanchinthar te en ton tur chin dan chan kan lantir achul ta hle ani ati kut pa chuan tlom ngai po hlun le changkai tak yang lai association kan nei hi kan van nei tak zeta basona kong sang sanga rual ota mathlir min nei saktu ani a ven himna konga te rui hlodo konga te kan rin roll ber an ni bokati he ramtan le he namtan le sokar tan YLA hi a hluem mani ati Advanced Chief Minister Finance and Planning puti BC ven chunga chuan vo in khan Zotlang Sports Stadium Champaya Chapchar Kut sang ni somthile paruk lom na chu kut pa ni na man puya Champai Borsa pu Mohammed Akhub chu kut thleng tu ni in zonun semoi in rem na ti thu pui man ane kut pa puti BC ven chunga chuan thu soin mani khwang eya he Chapchar Kut hun hlutak mang tura an soma wangin abot sei tu ta chunga lom thu asoya zonun semoi in rem na ti thu pui hi poimo takani a kan hamzia hian mizo kan ni na ati chiang ani ti asoya kan zemoi heng tlom ngai na inrem na le thoi na te hi namdangin an ngai san na ani a nam anga kan ro pui na tilang tu ani ti asoi chuwan chuan zonun zemoi hi vo inakal khom ten kan hlut zela poimo a chom nung reng turin asom ani Chanchinthar te le chalai te ne na shiat na hlan chon konga tholok cha wai me le MUP te he konga hian an hlule zoala an tho thatna chu fakin zirtir chun zom zel turin acha bok inrem na hian se tam takanaya a zia poimo ber chu boruak thalo siam thatura mishing le miching inkara inrem na hi ani ti asoya inrem lo na hi zonun se boy tello chapo na te inchia thiam lo na te do thei na nei lo te le in ngai dam thei lo te hi kal khomi pui te chuan do tlat turin acha ani champa hian turi sa hip na sazel wangin khwal chon thiam te zirzel atul chodon ti soin do theina le ngei dam theina nei zel turin acha a he zonun zemo hi kan chom nun zel chuan champa hi district enton tlak ani thei ti soin hunhlimom tak mang turin du sakna a hlan ani he huna hian ku thleng tu pu Mohammed Akhub chuan inlom na thu asoya district MUP in hadawan chama in ti hlimna chi sang omin mizon hamlam chi sang YM branch tele MHEP ten an pho chhuaka za ngai nom tak zai thiam lar le champa MZE changten ngai tha kani bok mizo in cheina moi tak mu tur omin in chain Alberta hena loman semani a loman dong tu chu hetiang hi anni no pangkum ngan huai lam mipa JDDL rin oma champai veng lai Aitea SL chafam kimi champai electric veng no pangkum rukata kum som mipa John mal som tluanga Aitea ruthi lerwat sangi champai veng sang kut lanutan zaire moi champai karot kut valatan lal ompuya champai veng thangte than anni bok Samagra Shiksha Nwaya 4 grade group dia o meg sa somli le pariad singa advertisement chu alak pani chawan assembly budget session nei me karorelai member pulalmuan puya punte zona education minister Dr. Vanlalmawii achana landanin Samagra Shiksha Nwaya 4 grade group D sa somli le pariad anom meka hengzinga mi pani February nili kumsang ni som pakhatalak ve ta tilo midang za somli le paruk te chu advertisement chwala wala kan ne education minister in assembly session zona achana alandanin advertisement chu alak pani zinga pakhat zok chu DEO office ma mita mekin pakhat dang le chu DPO longtlaya mek thung Samagra Shiksha Nwaya 4 grade group D mek hi kumsang ni pathum April le kumsang ni somthi le pathum October inkara lak te vekan ne rorelai member puti BC ven chunga zona zia ka chana education minister chuang kumsang ni som pakwa tang kumsang ni somthi le pathum chungin Samagra Shiksha Nwaya advertisement kal tanga lak zakwa somkwa le pakwa anom
thu le advertisement tel lewa thok tulak zaruk somni le pakwa anom thu po atar langa kumsang ni som pakwa tang kumsang ni somni le pathum chungin samagra shiksha hnuaia CRC thok tur som panga BRC thok tur som pali DPO thok tur som nga le pathum le SPO thok tur som thum le pakhat la kan ni thu le kumsang ni som pakwa tang kumsang ni somni le pathumin kara CRC BRC DPO le SPO thok tur advertisement mangalak aum lo thu atar lang bok Samagra Shiksha Elementary Hnuaia Thathoklai Soka Department Danga Deputation Ateshada Mi Parukan Oma Education Minister Dr. Vanlalmawii Assembly Session Zona Zeka Achana Alandanin Heng Mi Tehi Chung Kwale Mi Malhar Satna Fangle Department Dangin Anmamu Afang Tea Dane Education Minister in Assembly Session Zona Zeka Achana Alandanin SL Nga Izwali UPST Lalnu 2 APS Lunglei District at Hokle Larem Puya Changte UPST Rautlang West UPS Lunglei District at Hokte chu High Poor Committee Office Lunglei Dan ni a State Project Office Samagra Shiksha Thokpani Pingthan Sang a Program Officer le Vanlalnun Puya 4th grade chu Mizoram State Sport Council adan ni Silmun Liana RP BRC Khozola Thok chu Additional PS Chief Minister adani a JL Rorel Program Officer State Project Office Samagra Shiksha chu Opposition Leader Personal Branch adani bok Soka Tram Kalmek Chungin Sokarin Lozo na Sen Sawatan Cheng Nuai Ili Amang Toa Lozo na ta na Sokarin Sumasena Tehi Tualpui Kwale Munchakwa Teniin Heng Kupatni a Lozo na tan Hian Sokarin Cheng Nuai Ni Veve Asengani Assembly Budget Session nei meka epto member pusingun lian chunga zona Chief Minister in Ziaka Chana Alandanin Chief Minister Pulal do Omachu Lozo na voi khat khwaliana achang to a Agriculture Minister PC Vanlalmawii po Lozo na khwaliana voi khat achang to bok Lozo na Chief Minister khwaliana achan na hi September ni som paru sang ni som thile panga a tualpui khwa Lozo na ni in Agriculture Minister PC Vanlalmawii Lozo na khwaliana achan na chu September ni nga sang ni som thile panga a muncha khwa a Lozo na ani thung Kumin February di somthile pakhat Thlengkhan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max Nuaidam Lo Enkol na Bill Singriat Sangthum Zaruk le Somriat le Pani Pek Chwa to ani a Bill pending Sangli Zariat Somthum le Pariat Cheng Vaibel Somthum le Pariat Nuai Somruk le Pali Singkhat Sangruk Zasari le Somruk le Panga Mizoram Assembly Budget Session nei meka epto member Pukelal dong liana zona Health Minister Pilarin Puyin Ziaka Achana Alandanin Max Nuaidam Lo Enkol na Bill pending zinga atamber chu non-ampanel hospitalakal reimbursement claim te ani a reimbursement claim hi manuality ani wangin ti zungzunga harsani in Health Minister in zona Achana chuan tarlan ani bok Mizoram Healthcare Scheme Hnuaia kumsang ni som pakwa tang kumsang ni som hnia Bill Singkhat Sangli Zasari le som paruk Cheng Vaibel che somli le pahni nuai thum sing ruk sang khat Zasari le som pariat pek chho ani a Central Scheme ABPMJAY Hnuaia Bill Sing Hni Sang Hni Zani le som hni le pakwa Cheng Vaibel che som hni le pakhat nuai som hni le panga singriat zariat le som pakhat pek ani kumsang ni som ni atang kumsang ni som ni le pakhata Mizoram Healthcare Scheme Hnuaia Bill Sing ni Sangriat Zaruk le somnga Cheng Vaibel che som sari le paruk nuai somriat le pali singkwa le somli le paruk pek chu ani a Central Scheme ABPMJAY Hnuaia Bill Sangruk zakwa le pali Cheng Vaibel cheruk nuai somli le paruk le cheng somli le paruk pek ani kumsang ni som ni le pakhata chang kumsang ni som ni le patnia Mizoram Healthcare Scheme Hnuaia Bill Singkhat Sang ni zariat le somriat le paruk Cheng Vaibel che somthum le pali nuai kwa Singkhat zathum le somnga pek chu ani a Central Scheme ABPMJAY Hnuaia Bill Singkhat Sangriat zanga le somthum le pariat Cheng Vaibel che som paruk nuai somruk le pathum singkwa Sangriat zakwa le somnga le paruk pek ani kumsang ni som ni le patni atang kumsang ni som ni le pathuma Mizoram Healthcare Scheme Hnuaia Bill Singkhat Sanga le zathum Cheng Vaibel che somli le pariat nuai som ni le paruk singkwa Sangriat zaruk le som ni le patni pek chu ani a Central Scheme ABPMJAY Hnuaia Bill Singkhat Sangkwa le za somriat le pasari Cheng Vaibel che som ni le pathum nuai somkwa le pariat sing sari sang ni zakwa le somnga le pariat pek ani
kumsang ni som hile pathuma cha kumsang ni som hile palia Mizoram healthcare scheme hnuaia bil sing khat sang rukle som rukle panga cheng voi bel cha som nga le pasari nuai som sari le pali sing sari sang hi zathum le som ni le pathum pek cho ani a Central Scheme ABPMJAY hnuaia bil sing hi sang kwa zani le som pakhat cheng voi bel cha som hile pariat nuai som hile patni sing riat sang riat zathum le som kwa le patni pek ani kumin kumsang ni som hile pali tang kumsang ni som hile panga a Mizoram healthcare scheme hnuaia bil sing khat zanga le som pasari cheng voi bel cha som thum le pathum nuai som sari le pakhat singriat sangriat le som kwa le patni pek cho ani a Central Scheme ABPMJAY hnuaia bil sing thum sangli le za som pali cheng voi bel cha som thum le panga nuai som sari le panga sing sari sangruk zariat le som puruk pek ani bok Health Minister in session zo na zia ka chana chuan kumsang ni som pakwa le kumsang ni som ni le panga huam chunga bil te hi pek chwa vek to ani a ba om to lo ti in atar lang bok ane Dibin chopanda som pakhat khan Government Johnson College son ang college multipurpose gymnasium GJC Fest sang ni som ni le parukle Chapchar Kut urlok na hunan mga Dr. Runmawi zadeng principal chukut nu ni in Dr. Arlal Mingthanga vice principal chukut pa ani kunu Dr. Runmawi zadeng chuan thu soin kan ham nun phung le ham sia rang ro pui tak tak te hum hal ani theinan le mizo kut Hlutea Chapchar Kut hlutna kan sia tharzel theinan hetiang hun hi kan college in board sei kan ne ati Dr. Arlal Mingthanga vice principal kut pa point thua soya Dr. Laro puya point Chapchar Kut lo chua dan le mizo ten kan man chaudan fia takina soi he huna hian hamlam chang chang an entir ba ka namin cheina chang chang entir ani a zai thiam tak tak te zain hun hlimom takan manga he huna hian college chung ba ka veng chung shwai tu te khad angan wadi le alumni member chanem takin antel pui ane ZPM chalain bongkon brigade AMC khel mual to in thilfel lo tam tak a om nge an chia thu an soya cheng available chenga nuai li sing thum le sang rukman ralna tur kan mulova MNF party worker andu sakzong som pariat ne na aizol chalai ti infiam na rotling tur sem somaniti in andem thuan soi Assembly budget session nei me ka lunglei West BL2 putilal himpuya zo na UDNP minister na chana bokon West Brigade Field AMC khelmwal ni ta a sen sauza chu cheng vaibel changa nuai li sing thum le sang rukani thu ZPM chalai chuan an soya cheng vaibel changa chuang hman ralna tur an mulo nia soin RTI ma AMC zo na chana ero chuan contractor som puruk te sum central chu cheng vaibel chali nuai somni singriat le sang sari ni in AMC in RTI manga chan an pek hi arin hel kanti antibok ZPM chalai Brigade Field antlona hian Brigade Field AMC khelmwal chu ani tur ang ani lo zia an finfia ni an soya merge somni le pakhat kumsang ni somni le patni a hontak leng pui Mizoram State Sports Council Sports Complex synthetic astroturf football ground cheng nuai zanga senga saknen te khin chi po ani lo nia soin leng pui khel mual siam na aya cheng singli le sang ruka an seng tam zok chunga artificial turf po pha lo zim zok boxi in khelna tlak lova an chua hi ZPM thalai chuan kan demani anti Brigade Field omna bongkon West Local Council Chairman po thil omzia an zot nia soin ZPM chalai chuan Local Council Chairman Puming Thanzawa chuan Brigade Field chu siam puitlin hun an nga helzia le cheng noi zanga chuang se ani to nuwa man tlak lova azuzi ta chu poyan ti thu le veng mi pui po an lom lo thu a soi ni in an soya bongkon West veng tan mai ni lo veng chen om te thlenga thlak hel om Brigade Field sum siam na ta na mang tu te hi kan demani antibok lunglei borsa pin of nin manin National Highway 54 le 302 zawle siam thatna tho meka theiria ta changa changsal kon le lungpui zol changa zobok huam chunga na tho le har sana omte nimin khana enfia borsa pin kong siam tho meka enfia na hian heng kong siam te enkol tu NHIDCL National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited thok tu contractor BRN Infrastructure Private Limited le lunglei sub headquarters YMHY tu te po antela theiriat le zobok khotlang shwai tu tele YM10 borsap ne na hian nakalme kamason na omdan le khotlang mi puin harsat na anto le thok tu ten harsat na anto te anlo thlena malak zel dan tu le harsat na sang sang chin fel dan tur te an soi hobok satlun huam chunga kong le mek mabak om chu thalo om le tura tho thei turin
zang na dom na dil na mu thar le a mun ti fel ngai te arang lama bo zui ni se an ti a theiriat huam chunga meng puin har tanga T-way filling station le kong chung lei min na lai thlenga lungrem siam le black topping na chu contractor ten April chunga an tho zo tur thu bursa phi an chhil ani lungpui zo le zo bok huam chunga ram nei tu te atanga har sana ompo ram nei tu te le contractor ten nen a chin fel dan tur te an soi hova zo bok huam chunga ram nei tu ten zang na dom na an mu lo awang le har sana dang awanga kong lei an rem ti lo na then khat chu chin fel chho me kani awangin arang lama na chan tur ati ni in zang na dom na la to in pathum chia tur po karlia anei tu ten chia chanin an chia zo na chan ni se antibok ane Lunglei District Social Welfare DSWO in Lunglei ra siveng MUPRU na nimin khan kumu pate hun man puin ham chana sang sang andon te shil chathar le in mania in soi dante anzir tirbok hehuni Ministry of Social Justice and Empowerment waya scheme atal vayo abu dai Yojana Sub-Scheme State Action Plan for Senior Citizens Nwaya Balak Mek Chunzom na niin National Social Assistance Program NSAP Nwaya Upa te chomdol na pension le may thai pension late anladam ngay ti chian na Digital Life Certificate ti felsak niin Upa te puitu le manro chang dil na hun siya manibok Lunglei District Social Welfare Officer Pusiel Joseph Chuan upa te ta na ham chana sang soin NSAP Nwai up pension chu NSAP portal atanga pe kani to thute PFMS registration a fel lo wanga pension pek thailo te boy pui me kani thute a fel vele anlak lo chin pek vek ani tur thute a soi bokani LPG le POL report ilo clear chun zamang o nimin zing dar kwa le voin zing dar kwa inkara LPG cylinder sang khat sri som parukin varing te supply check gate apal tanga varing te supply check gate atanga thunon danin POL kiloliter za thum le pasari mizoram chunga phurulu ani bok voin khochin ithlir chunzamang u State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizol atanga meteorological data chinchi adanin ro millimeter som point parukata a temperature alum library degree celsius som nile pali ani a fo library degree celsius som parukane konhon lam chu aniam library za som nga ni asan library za som sarile panga ani voin se top ni hian mamit kolosip aizol champhai se chi lunglei longtlai siha saitual khozole na thel district mun tlem te a ro tlem tlak theina za som ni le panga changa za som nga a oma natuk in ni khian mamit kolosip aizol champhai se chip lunglei longtlai siha saituale khozol district mun tlem te a ro tlem tlak theina za som ni le panga changa za som nga a oma na thel district a khwa thatura rin ane Zorampo lam chanchin lo thlir chun zamang o Supreme Court chuan India rampuma na thok mei chiale mei chazir lai ta na thlabi chol dil nangen na chu voin khan an hol saka ta tho na hmuna thlabi chol pek hi ti ngei turani chuan farm ten an du to lo thai wangin mei chia ta na tho tur ati khothlai don ni in a soi Chief Justice of India CJI Surya Khan le Justice Joy Malia Bakchi te omna bench chuan zirlai mei chiale ta thok mei chia ta na thlabi chol dil nangen na chu an pom du lova ma se top court chuan private company te chuan heng chol te hi an du thu samin an pe ani chuan a tha hle don ti a soya ma se ti ngei tur siam chuan mei chia te career ati chedon ani ati a dan lama ti ngei tur compulsory ti lai tak hian tu ma in na an pe thadu don lova judiciary emo sokar na emo tu ma in an chhuai don lo an career atop to ti an chilanga mi song chiatin in lama I thu turani an ti ang chetiin CGI chuan soini in live law report in a tarlang Supreme Court bench chuan petitioner chu employer te chu paid leave tamjok petura ti ani dan ngei tu aturin angena court chuan thunei tu te chuan ai o tur chu angai tu athaya akei no stakeholder zong te azo nuwa menstrual leave chungchanga policy siam thei dan tur azir chiang thei ti asoi hengen na hi ukil Shailendra Mani Chapati an athelu nia soini a Apex Court a hian Kerala ang station khat chuan sikula azalen na an siam to ti atar langa chutiang bokin private company chen khat point an mei che thok te tan an siam to bok ane
US President Donald Trump chuan Group of 7 G7 chuai tu te virtual meeting Iran chu ain pedon ta ti in access chuan vo in khan atar langa G7 ram official pathum ten an ko na thupui chung chang an thil chu atar lang Trump hian US rangwal ram ta hne kan zawaya hlom takan sar ang mei chuan min chua santi asoya G7 kola Iran rama American sipei campaign hlo thlina chung changa tu soi war tak a soi bok actually soidan chuan Trump chuan try to thar hi tunge ani an thelova chuwangin an in pek thu puang thei tur anom lo ti in soi US President chuan Iran try to chuni min khan buaina chokchhuak tu ti in soya West Asia Indona in nisom palina athlen me chuan an tha tak chu chormoina ro pui takani thu asoya boina hian hebel chunga ram sang sang te anwaya khovel mun sang sanga oil man sang chhona sa hle a energy lama har satna athlen bok February ni somni le pariata Indona chan atanga American thizat chu mi som pakhata akai chawa US Central Command Sancom chuan nimin khan Iraq chim lama American KC-135 area refueling aircraft atla a serviceman bar pali an thi ti anem het Pentagon chinchi adanin Irana hian hliam tuar za thi mi za somsari vel an nito ane Christian te biak in a Bible class le music class nei mek te Myanmar sipain thona manga an bom na mi som pakhatan thi tanin thari township a Christian biak in pakhat chu Myanmar sipain na bom wangin mi som pakhatan thia biak in a Bible class le music class an nei lain merch ni kwa chunda som patni le chanve khan sipai sokarin thona mangin pound zanga arit bom patni an thlaka chuta chono pang pasari le puitling pali ten nun na an chana hliam tuar anom bokane do pang pasari le puitling pali an thito a atira khan mi paruk thi in mi pakwa hliam an oma ma se hliam tuar mi pakon singa pangate chu hliam an torna sat ema wangin an thile ane twal chung clinica shwai thlenan ni a ma se chumi hnuwa chuan an bora la ni ti in twal chung mi pakhat chuan soi ken EU Central Point vo in khan biak in bom thlak chung changa hian thu chua an siama thona changa bom thlak ani awanga no pangduna chan ta te an leina thu le lusun chung te an tor pui thu an tar langane National Unity Government NUG Ministry of Human Rights point Myanmar sipe sokarina mi puite lakana satakabe pui thak akal pui mek zel hi khovel mi ta shiata apuang zar bok ane khatisong khatun chuma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani